Sami ovi dani, ovaj događaj nakon 27 godina, uvijek mislimo da je nekako da je to iza nas, ali uvijek se vratimo. Teško je. Od juče Ilicom, da kažem, sinoć klisa, noć straha, iščekivanja, sad tehnički školski centar, to me je baš pogodilo, ona vrata zaključana, jer proći mi 5 godina suđenja, saznala sam šta je se desilo puno u tom tehničkom centru. Šta su tu radili, na koji su način ljude mučili, koliko je tu ljudi ubijeno, koliko je bez nikakvih uslova, da kažem, pocrkalo, umrlo. To sve što sam to sve od svjedoka, stražara, znači Srba koji su na sudu. Nisu imali šta drugo reći nego da su oni tu postavljeni kao stražari, da čuvaju, ali da čuvaju samo da ti zatvorenici ne bi nigdje pobjegli, a da njima mogu da ulazi ko hoće, da ih pije, da izvodi, da radiš ništa hoće, da to nisu tu bili postavljeni. Ovo na Crnom vrhu nemam riječi. Ono je pravo Bošnjaka u Republici Srpskoj. To je naše pravo. Da sam vidjela ono smeće. Danas na ovdje dženaza, evo ova kiša, sve ovo vrijeme. Ovo sve ide tako kakvi su. Ovo pokazivac, mi takvi. Plače nebo da kao. Teško je. Teško je se s ovim nositi. Pravde nema. Pitam se zašto 92. zaboravljena. Niko. I ne traži puno. I naša sama država BiH. Nijedna još, znači niko nije odgovarao za taj zločin, osim onih par presuda koje je bilo u Beogradu za komandnu odgovornost. Ovo istrage neke postaju, ali to sve ide, izgleda, hoće da što više prođe vremena, se to zaboravi. Kaže, treba svjedočiti. Ko da svjedoči? Kako da nam svjedoče one majke koji sada imale 50 godina, sad imaju 77. Sada očekivamo ti majke. Mnogo njih je umrlo, nisu mi dočekali da pronađu. Za koliko još tragamo, znači, oko 250. Grobnica nema, niko nam neće da kaže. Znamo da su ubijeni, znamo da više nisu među živije. Ali zašto nam bar ne kaže gdje su njihove kosti? Da bar mogu da se pokopaju, da jednom to završi. Ovo ne treba nikad zaboraviti. I poručujem i ne znam, porodicama i da nađu sabora ovim danima, da budu jake, da strpljive, da mi ne možemo ništa promijeniti. Ono što se desilo se, ali da se nikad ne ponovi više nikome, nije samo nama. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرها أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لصادقين ما ننزل الملائكة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد خلقنا الجن والإنس الأولين ولو
Galić. Zadnji sam bio u Srbiji, tamo smo izbjegli Djevenu kuću, da smo kao paravojni vojski iz Torjeka. U Katkovcima, oni dobro znaju. Šta će mi država? Što podrtiš? Ovo je i način da imam prišao redom da sam smare. Sam što tu izbjegli, njegov brat da je nam nikoga upali, ništa se zvijeli ne znam. Upali smo, odvijali smo, nikad ni zraga ni glasa. Mi smo kao glasali. On je otišao na jednu stranu, vi ste na drugu. Nismo na drugu. Smo ostali u te kuće, dale pripali, ja i moja njihova djeca i moja zava. Otišli smo na Palić, spali se, otišli smo u Mađarski, iz Mađarske ja sam pjesao u Ameriku. I danas živite u Americi. Kada je pronaš, gdje? Sad je zima. Za Basni sam se čuvala, za Basni sam. Gdje je Split? Da su ga uveli Arkanom. Posebno ostaci tamo isto u Hrvatskoj. Hvala vam.
lillahi al-Fatiha. Gubitak porodice, obilježava se život bez najmilijih i najpotrebnijih i gubitak mog osjećaja za sve to. Otac, djed, amidža, dajđa, babo, sve je to meni strano i nepoznato. Na hiljade djece, evlada, danas zrelih ljudi poput mene su oni koji to ne mogu shvatiti. Mi znamo šta znači osjećaj kada zovneš babo i niko ti se ne odaziva. Mi to živimo. Tek danas kao zrela osoba mogu progovoriti na ovu temu, jer danas znam ponešto. Danas imam osjećaj, vidim šta mi fali. Vidim da sam odrastao bez podrške, bez zaštite. Odrastao sam bez osjećaja za babinu sigurnost i snagu. Nama, djeci nevino ubijenih Bošnjaka, tokom odrastanja, u djetinjstvu, školovanju je falilo sve. A opet, ništa nam nije nedostajalo, jer smo odrastali uz neizmjerno hrabre majke koje su spremne i život za nas dati, koje su nama i otac i majka. One su naš pokretač, naša podrška i utjeha. Imao sam 2 godine kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu. Imao sam 2 godine kada se srušio cijeli moj svijet. Nisam bio nikome ni kriv ni dužan, niti bilo koje dijete čiji je babo ili uži član porodice ubijen. Niko od nas nije bio kriv. Poruka rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića da se pobrinemo za žive, a da tražimo mrtve, bila nam je jedna od pokretača u rješavanju ovog našeg stanja. Sa pronalaskom prvih grobnica, sa ekshumacijom, sa identifikacijama u meni umire svaka nada s kojom sam do tada živio. Na svako moje djetinjsko pitanje, gdje je babo, kada će doći, zašto ja nemam babu, dobijao sam odgovore da će da dođe, da samo što nije došao, da će doći kada ja porastim. I tako dan za dan. Otkrivanjem prvih grobnica saznajem da nikada neće doći živ. U Zvorniku, Prijedoru, Višegradu, Sarajevu, Srebrenici, Kozarcu, Brčkom, Bratuncu, Vlasenici, u cijeloj Bosni i Hercegovini, hiljade i hiljade djece, jetima i evlada isto to saznaje. I saznaje da nikada više neće osjetiti babin zagrljaj. Nikada više. Mnogi posmrtni ostaci su identifikovani, mnoga tijela su nakon nekoliko prekopavanja i prenošenja iz grobnice u grobnicu, primarne u sekundarnu ili tercijarnu, napokon i dočekala svoj ovodonjalučki mir. Hvala dragom Bogu, na dostojanstven način su i ukopani i njihovi najmiliji i mogu doći na mezar. Zahvalni smo na tome mnogim pojedincima i mnogim institucijama. Da ih Allah Đelešanuhu primi u okrilje svoje milosti. Rida lillahi l-Fatiha.